Musa aleyhisselam kalamullah, Allah Teala men tüzme-tüz söyleşken paygambar Allah Teala'ga kayrılıp aytат: "Ya Allah, meni urmattagançalık, meni sıylagançalık, menin darajamды көтөргөнчөлүk başka birödü dagы urmattayсыңбы? Başka birödü dagы ушунчалыk sıylaysыңбы? Meni ушунчалыk sıyladың, ушунчалыk urmattadың, men menen tüzme-tüz söyleşip jatasың. Tüz ele doğuşuңду maga uğuzup jatasың. Meni menen gana sen tüzme-tüz söyleştin. Başka birödü dagы ушунчалыk urmattayсыңбы?" Dedi de Allah Teala жооп кылып айтат: "Ey Musa, menin ушундай пенделерим бар. Аларды акыр кыяматта жаратамын. Алар Мухаммедтин үммөтү. Мен аларды сени урматтагандан дагы жогору урматтайм. Сени сыйлагандан дагы жогору сыйлайм. Ey Musa, men азыр сени менен сүйлөшүп жатам. Экөөбүздүн ортобузда 70,000 хижабын. 70,000 парда бар дейт. 70,000 parada var. Men Muhammed'in ümmetini Ramazan ayı menen urmattadım. Ramazan ayı menen sıyladım. Kaysı bir Ramazan ayında oroza karmap, erinderi ağırsa, açkalıktan tüsleri özgürse, oğuz açar uçunda dua kılsa, 70,000 paradanı alıp salıp oşanı menen süyleşem deydi. Oşanı menen süyleşem deydi hürmatlı kılgan.